Masih mau tu batu dek mai yang mode itu mencelik sama kau tunjang. Untuk ada kurang sana sama kau empat dek kan. Si Mari memang mode itu orangnya. Ndak boleh menampak orang terlalu biasa ketik. Banyak ame kau pakai kini kau mah. Sedang ngepet kau yang. Iko pakiriman anak. Pakirim anak dari rantau. Tu dilokein ke barang. Kalau nak melokein ke barang deh, cik bucuk abi. Tu dia awak bolin ke barang. Pajak ku ame terbali deknya bom ketiak amasam. Dak tubik deknya doh. Ternyata simar lain madu menjolong-joliang madu kawak mereng-mereng madu kawak itu mencolik barang awak bebarang kan awak ndak mau kosuk untuk pamer deh nih awak untuk kamu nyimpan ndak awaknya dek kirim di anak awak besok pulang anak awak dari rantau nampak asia deh nak nyuni